Arpsan hajar sos pa pravnyo telegi post jongka Central Government of India kelas dan kila avan apply. Kublai piki perlok baro ke hakan ke video ngadon ya kapan warra ya kecing pentip sepi ha ke de pat ki post ki balapan mi daka Staff Selection Committee SSC Government of India. Tika take office kala bah ya kita ki post ha la ki jong ki benta jong ki kategori temen tatung nyepek shwa jong ki senrang ki SC kategori ki yo lejar sospa lai pulai teli ki ST kategori ki yo arajar kandai puai teli ki OBC kategori ki yo san hajar lai spa ar kandai teli ki EWS kategori ki yo arajar sospa khandreu teli ki UR kategori ki yo shipho hajar shispa khandai pupra teli te total baro na kamta jong ki senrang kan long ar pulai hajar sospa ndrapho nyau teli te sana kamta jong ki kentai SC kategori ki yo ar spa ndrapho khandai teli ki ST kategori ki yo ar spa ar par teli ki OBC kategori ki yo sospa alai pun teli ki EWS kategori ki yo shispa prav khandai teli ki UR kategori ki yo khandai spa sau teli total jong ki kentai kan long ar hajar ar phau teli te total baro bat ki post jong ki senrang bat jong ki kentai ya baro ki kategori kan long ar pusan hajar sospa prav nyau teli te kane ka post kadai petang na kamta ki jong ki nong song snong jong kari India ha ka de bat ka age limit ki candidate ki ba apply ya ka post ki de pan ladap mi ya ka khat pras nam sajrong hadu ar pulai snam bat kandon ya ka age relaxation sans nam ha ka de bat ki ST kategori SC kategori ki OBC ki yo license ki ex-servicemen ki yo license after deduction of the military service render from the actual age as on the date of reckoning. Ka kardan puli ban apply ya ketika post kan long candidate must have passed the matriculation or 10 class examination from a recognized board or university as on or before the cut-off date 01/01/2026. Ki candidate ki ba apply ya ketika post kemudian na pas ya ka kelas 10 na kanu ka recognize board lane university kane ka post ka airu ya ka bonus ha ka bede bat gitu ki candidate ki badon ha ka NCC te mentatung ni pe katno ka percentage banyarap ya ki examination ha ka bede bat gitu ki candidate ki badon ya ka NCC certificate category NCCC certificate 5% of the maximum mark of the examination. The NCCB certificate 3% of the maximum mark of the examination. NCCA certificate 2% of the maximum mark of the examination. Te gitu ki candidate ba don ya ka certificate NCC kita dapat submit lang ya ka certificate jang pi rengkat bat ki dokumen baru khaj ya ka por pi apply kana mak pinyo ya ka bonus mark ha ka bede ki exam ki jang pi na kam ta jong ketika post ka dorban apply ya ketika post kan long shis pa tangka kwe ka post ki candidate ki bade na ka jala North East region ki yo ya ka sentar exam Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Tripura. Bayade bat ka physical standard test PST ka hai isenrang kide bandon ya ka shispa nyopo CMS bat ki kentai kide bandon ya ka shispa san penyau CMS de ha ka bede bat ki candidate ki ba de na po ka schedule tribe Kisenrang kide bandon ya ka shispa andropuar point san CMS na ta ki kentai ki bandon ya ka shispa san pau CMS bat kumta terter
Ka last date ban apply ketika post kan long ka live voi tarik banai pakat hajar pusan. De nakam ta ke jing ti pakam punya lek ka official website jong ke SSC ssc.gov.in. De klik na ketika website desa download ya ka PDF na ketika website desa pulih punya na ketika notification. De tangkum ta perlok ngin saya kendupat haka next video. Kublai shibun.